penampilan pertama dari kelas Iqra yang akan membacakan surat Al-Buruj yang akan dibacakan oleh Akila, Yesi, Hena, Ulfa, Luna, Silvi, Tata, Cahya, Ciko, Rafa, Dava, dan Selo. Tepuk tangannya mana ibu-ibu? Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa mas'ud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil wadud innahum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil alim alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzab jahannam walahum adzabul harim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika la'ir. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wallahu ghafurur wadud. Zura arsil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Fir'aun wa samud. Walilladzina kafarul mu'tadid. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhin mahfuz. Ucapkan salam. Allahul azim. Ucapkan salam. Assalamualaikum